umuriro ukomeje kwiyongera hafi yo kuba inkongi hagati y'igihugu cy'Ubuhinde ndetse na Pakistani. Ni intambara imaze amasaha 24 itangiye kandi ishobora kuba iya mbere ikomeye mu zibayeho mu mateka y'isi ya vuba aha, kubera ko ushatse banayita iya mbere. Nibyo bihugu bibiri byabitanye mu mitwe cyangwa se birwanye, byombi bitunze intwaro za kirimbuzi byigengaho. Genda samuratsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Promosiyo y'urukundo, gura ikibanza cya $1,950 i Bugesera Kababuye mu miturire. Hamagara 0783 93 793. Marshal Real Estate iduhaye Sevarante. Aya makimbirane aje kuvamo intambara atangiye mu kwezi gushize ku itariki 22 ubwo abarwanyi bitwaje intwaro bagabaga igitero mu gace ka Kashmir kagenzurwa n'Ubuhinde bakica abakerarugendo 26. Mu ijoro rero ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu w'iki cyumweru, igihugu cy'Ubuhinde cyarekuye misile zo kwihorera zigwa imbere muri Pakistani ndetse no mu gace ka Kashmir ariko kagenzurwa na Pakistani. Kugera ku mugoroba wo ku munsi w'ejo, Pakistani yavuga ko ahantu hatandatu ariho harashwe n'ibisasu ndetse na misile by'Abahinde, ubwo minisitiri w'intebe w'igihugu cya Pakistani Shahbazi Sharifu yavuga ko hari indege 5 z'intambara z'Abahinde zahanuwe ndetse zigahandurwa ziri kumwe na drone. Igihugu cy'Ubuhinde ntabwo cyavuze ibyabaye kuri izo ndege mu buryo busobanutse. Icyakora Pakistani yagitangaza ko abantu 26 ari bo bamaze gupfa mu gihe 46 bo bakomeretse bazira ibitero byo mu kirere byagabwe n'igihugu cy'Ubuhinde. Hagati aho kandi Ubuhinde nabwo ku mugoroba bwavuga ko abantu 15 b'abasivili ari bo bishwe n'ibisasu bya Pakistani hafi n'umupaka. Ubuhinde bwasobanuye neza iby'iki gitero ndetse bugiha n'izina ry'agatangaza rigomba guhabwa ibikorwa byatangiye bisi by'ibanye ndetse n'ibizakurikira ibi ngibi. Igihugu cya Pakistani kirahiriye ku bakurambere bacyo ko kigomba kuzihorera ibizaba byose bikazaba nyuma, ibizaba byakurikiye ko urupfu rw'Abanyapakistani rutagomba kurangira gutyo gusa, kubera ko nyine ngo igihugu cy'Ubuhinde cyakoze igitero cy'ubugwari kandi kibikora nta muntu ugeze agishotora. Uko ibintu bihagaze ubu nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa ndetse n'umuryango w'abibumbye urebye n'Uburayi muri rusange bahagurutse bagashaka guhosha iyi ntambara, kubera ko haramutse hakoreshejwe intwaro kirimbuzi isi yose yahungabana kugeza naho uri gutwumva uherereye. Uko ibintu bimeze ubu birakomeye, ariko kubyumva neza birasaba ko tubanza kureba uko byatangiye ubwo Abahinde bitwikiraga ijoro bakarekura misile nyinshi ku butaka bw'igihugu cya Pakistani. Mbahaye ikaze. Ugende ku isaha yacu mu Rwanda no mu Burundi wabona ko intambara atangiye kuwa kabiri ahagana ku isaha y'isa 4 z'ijoro. Icyakora mu Buhinde muri Pakistani bo bari bamaze kugera ku munsi wo kuwa gatatu, kubera ko nko mu Buhinde bari imbereho u Rwanda no Burundi amasaha agera kuri 3 n'igice. Abahinde rero bitwikiriye ijoro maze bohereza indege z'abakarabutaka zijya mu kirere zimaze gushyira mu bipimo neza, zigaba ibitero mu gihugu cya Pakistani. Ni ibitero byibanze mu bice bibiri bitandukanye. Hari mu gace ka Kashmir kagenzurwa n'igihugu cya Pakistani ndetse hakaba n'imbere mu gihugu cya Pakistani. Biradusaba kubanza kuvuga kuri aka gace. Kashmir ni intara cyangwa se agace kanini cyane kari hagati y'igihugu cy'Ubuhinde ndetse n'igihugu cya Pakistani. Ibihugu byombi bihora bikiyitirira cyangwa se bivuga ko bizakora ibishoboka byose bikegukana burundu, ndetse kugeza ubu ngubu barakagabanye, igihande kimwe kigenzurwa n'Ubuhinde ikindi kikagenzurwa n'igihugu cya Pakistani. Amakimbirane yabo amaze igihe kirekire cyane kuva igihe baboneye ubwigenge mu myaka irenga 60 ishize nyuma yo kwigobotora ubukoloni bw'Abongereza.
kuva ubwo kugera n'ubu amakimbirane yabo yarasanzwe ariho ndetse barwanya inshuro zigera kuri 3 kuyemo iyi Niba kurwana iya 4 muri izo 3 zari zashize ebyiri zose bapfaga Kashmir muri rusange ubundi na Pakistani baza kurwana inshuro enye tubariyemo n'iyi ngiyi kandi muri izo enye 3 zose bapfaga iyi ntara ya Kashmir ni 75% kwijana mu gitondo cya kare mu gihugu cy'Ubuhinde ariko tukiri mu ijoro rwagati mu Rwanda no mu Burundi nibwo umuvugizi w'igisirikare cya Pakistani yavuze ko igihugu cye cyatewe uyu mugabo ufite ipeti rya Lieutenant General yahise agira ati indege zacu zose zirwanira mu kirere zamaze kuzamuka ubu ziri mu kirere turi guhangana n'igitero giteye isoni n'ubugwari cyaturutse ku Buhinde muri iryo joro kandi televiziyo y'igihugu cya Pakistani ivuga ko ingabo z'Ubuhinde zirwanira mu kirere arizo zabagabyeho ibitero bikabanziriza mu gace ka Kashmir hanyuma gakomereza n'imbere muri Pakistani. Ibiro ntaramakuru bya Reuters byase bitangaza ko byabonye amakuru y'uko ari amasasu cyangwa se bisasu biremereye ndetse n'ibindi biturika byinshi byumvikanye hafi y'umupaka w'ibihugu byombi mu gace ka Kashmir ariko nanone cyane cyane ku ruhande rugenzurwa na Pakistan. Ubwo turacyari mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu umubano hagati y'Ubuhinde na Pakistan watangiye kuba mubi cyane ku itariki 22 z'ukwezi kuwa 4 ubwo n'ukwezi gushize ukomotse ku byabereye muri Kashmir. Muri aka gace hari abarwanyi bataramenyekana neza bitwikiriye bijyari bimaze iminsi bivugwa maze bagaba ibitero ku bantu barakora ubukerarugendo mu gace ka Kashmir ariko kari ku ruhande rw'Ubuhinde. Icyo gihe 26 bahise bapfa harimo umwe w'umunyanepal. Ubwo rero byabimaze kuba igihugu cy'Ubuhinde cyose kivuga ko kizihorera uko byagenda kose ndetse kivuga ko byakozwe ku ruhande rwa Pakistani babizi. Muri iki gitondo rero byari byitezwe n'ubundi ko ari ikintu kizaba ariko hatazwi ngo mu by'ukuri kizaba ryare. Mu ijoro hagati bwo Pakistan yari imaze gutangaza ko yagabweho ibitero ndavuga ijoro ryo kwa kabiri cya kwa gatatu Ubuhinde nabwo bwahise busohora itangazo ryemeza amakuru ndetse no gushyira umucyo ku byabaye ariko bavuga ko ahantu barashe ari henshi cyane. Guverinoma y'Ubuhinde yavuze ko ingabo zabo zatangije operation idasanzwe kwa operation Sindor. Iyi operation rero mu kwitangiza indege z'intambara z'Abahinde zahise zitangira gusenya ibikorwa remezo n'ibirindiro byose ramaze kwanzura ko ari iby'imitwe y'iterabwoba cyangwa se ibyihebe ikorera muri Pakistan igakorera mu nyungu za Pakistan cyangwa se ishyikiwe na Pakistan. Iyo mitwe ngo ifite ibirindiro mu gace ka Kashmir ariko kayoborwa n'igihugu cya Pakistan. Muri iryo tangazo rya guverinoma y'Ubuhinde bavuze ko ahantu 9 cyangwa se mu birindiro 9 ariho harashwe. Guverinoma y'Ubuhinde iti ibikorwa byacu byaranzwe n'ubushishozi kwigengesera ndetse no kutagira umuntu tubangamira mu gihe ntacyo yadutwaye. Nta hantu hahuriye n'igisirikare cya Pakistan kugeza tugaba igitero. Ubuhinde bwagaragaje ko bwagenzuye neza mu kugera amahitamo yaho bugomba gutwika ndetse n'abagomba gushyana naho. Iri tangazo ntabwo ryari ririmo amakuru menshi kubera ko nyine yari kiri kare ariko byumvikana ko nyine ibihugu byombi byamaze guterana. Tumaze kugera ku isaha y'isa 7 zo mu Rwanda no mu Burundi ubwo abo muri Pakistan ndetse n'Ubuhinde bo barageze hafi mu rukerera hari amakuru yandi yagiye acicikana bavuga ko ibintu byakomeye. Ijoro turimo ni ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye gushya ubwoba bikanga ko hagira igihugu gihubuka hagati muri ibi bibiri kigakoresha intwaro Kirimbuzi. Muri ako kanya hari umujyi witwa Muzaffarabad akaba ari umujyi uri ku ruhande rwa Pakistani. Humvikanye urusaku ruremereye cyane ndetse ibiro ntaramakuru bya Reuters bivuga ko hari ibisasu byinshi byahaturikiye kandi ko uruhande rwa Pakistani rwahuye n'ibyago bikomeye. Ibi biro ntaramakuru byavugaze ko inzego z'umujyi cyangwa se ubuyobozi bw'umujyi nyine bwahisemo kwimuka kubera ko aho gakoreragaho hagabwe ibitero ndetse hakanasenyuka ku buryo kwakorera byaba bitagishobotse.
ahagana saa 8 z'ijoro televiziyo yo muri Pakistani yitwa GOTV yahise itambutsa ijambo ry'umuyobozi mukuru w'ingabo ariko ushinzwe ubuvugizi akaba ari Lieutenant General Ahmed Sharif Chowdhury waje kuba ashimangira ko misile zo muri Inde cyangwa se mu Buhinde zarashe ahantu hatatu mu gihugu cye. General Ahmed Sharif yavuze ko aharashwe ari mu duce tubiri duherereye muri Kashmir ahayoborwa na Pakistani ndetse n'akandi gace kari muri Pakistani imbere. Muri Kashmir ngo harashwe hari muri Muzaffarabad ndetse na Kotri, mu gihe harashwe imbere muri Pakistani ari yahitwa Bahawalpur. Nyuma y'iyi minota mike Ubuhinde bwongeye gusohora irindi tangazo rivuga ko Pakistani nayo yagabye ibitero ku butaka bw'Ubuhinde. Iryo tangazo ryavuga ko noneho ari ibitero Pakistani yagabye ikoresheje imbunda ziremereye kandi ko byageze mu mujyi witwa Bimbergari uherereye mu gace ka Poche Rajauri gaherereye n'ubundi muri Kashmir ariko ku gice kiyoborwa n'Ubuhinde. Mu gusoza itangazo ryabo ingabo z'igihugu cy'Abahinde zagize ziti ingabo zacu ziri kwitwara uko bikwiye, uko benda kose turaza gusubiza mu buryo ubujyanye. Ubwo mu rukerera nyine cyangwa se amasaha y'imbere amakuru akomeje kugenda atera ubwoba bari hirya no hino. Minisitiri w'ingabo muri Pakistani yitwa Khawaja Asifu yaje kubaganira n'iyi televiziyo n'ubundi avuga ko iperereza rigikomeje kandi ko kugeza ubwo nta ndege y'Abahinde yarigeze yambuka ikirere ngo igere mu kirere cya Pakistani. Yavuze ko amakuru ahari ari uko indege zatangiye ibitero ziherereye mu kirere cy'Ubuhinde bwo zikohereza misile. Ati ahagabwa ibitero hose ni mu duce tw'abasivile kandi Abahinde bakoze ikosa rikomeye cyane kubera ko banatubeshye. Yakomeje avuga ko ibyo Abuhinde bavuga by'uko buri gusenya ibirindiro by'iterabwoba ngo ari ibinyoma bitereye aho nta hantu na hamwe bifite ukuri kugaragara. Igitero cy'Ubuhinde cyasaga nk'ikiteguwe. Abarwanyi b'Abanyapakistani bishe abantu muri ka gace twavuze ko muri Kashmir ngo bari kugenda barobanura cyangwa se bibanda ku mu bwoko bw'Abahindu kandi b'abagabo nk'uko umwe mu barokotse icyo gitero yabitangaje. Icyo gitero kirangiye kimwe cyo itariki 22 z'ukwezi gushize, Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde bwana Narendra Modi yahise avuga ko igihugu cye kizakora ibishoboka byose kigakora igitero cyo kwihorera kandi ko abakoze aya mahano bazaryozwa kugeza ku musozo w'isi. Hafi mu rukerera rero nibwo igisirikare cya Pakistani cyatangiye gutanga amakuru avuga ku bahitanywe n'ibyo bitero. Ku ikubitiro bavuze ko hari amaze gupfa abantu batatu harimo n'abana 4. Ayo makuru ndi kubabwira nayo mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu ku munsi igitero cyatangiyeho. Umwe w'abatangabuhamya baganiriye n'itangaza Makuru yagize ati nk'uko twababwiye ingabo z'Ubuhinde zavuze ko Pakistani yazirashe kandi koko nibyo. Icyo twongera no ko harashwe ari ihabiri. Andi makuru arimo ay'abatangabuhamya yajyanaga no kuva ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Muri ako kanya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika havuye amakuru yuko Donald Trump yamenye igitero maze avuga ko ari igitero kibabaje. Yavuze ati twabyumviye mu muryango turi gusohoka mu biro byacu muri White House. Ni ibintu bibabaje cyane ko ndibwira ko bigomba kurangira vuba. Umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres nawe yavuze ko ngo ahangayikishijwe cyangwa se atewe impungenge n'ibikorwa bya gisirikare by'Ubuhinde kubera ko byambukiranyije umurongo w'ubwirinzi ndetse bikambukiranya n'umupaka w'ibihugu byombi. Aya ni amagambo ya Antonio Guterres ariko yavuzwe n'umuvugizi witwa Stefane Dujarric. Uyu muvugizi yongeyeho ati Guterres asabye ko ibihugu byombi byaganira bikagana mu nzira y'amahoro bikareka ibya gisirikare. Ibi ntibishobora kwihanganirwa mu gihe ibi bihugu byombi byabihanganye mu buryo bwa gisirikare. Ibyo Antonio Guterres avugaga ni ibintu azi neza kandi afite impungenge kubera ko arabizi ko igihugu cya Pakistani gifite intwaro kirimbuzi kandi n'Ubuhinde bukagira nyinshi kurushaho. Ubu butumwa bwe ntago butandukanye n'ubwavuzwe na Minisitiri w'Ingabo muri Pakistani mu byumweru 2 bishize ubwo aganiraga n'ikinyamakuru cya Sky News. Yavuze ko bafite impungenge zo ko ibihugu biramutse birwanya isi yose yabihomberamo bityo ko buri ruhande rugomba kwigengesera. Icyo gihe kandi Asifu yari yavuze ko
Ubuhinde bwite cyangwa se bwakoze ikitwa false flag, aho igihugu kigabaho ibitero bwacyo hanyuma kikabeshya ko cyatewe n'abandi kugira ngo kibone uko kijya gushotora abo kiri kubeshyira ko bagiteye. Yavuze ko ingabo za Pakistani ziteguye gukora akazi kose kandi ko umwanzi atazigera agera ku ntsinzi ye uko byagenda kose. Mu gutanga gasopo ku Buhinde, Minisitiri Afifu yaragize ati nimudutangizaho intambara yeruye nako tuzasubiza byeruye. Uko niko bizagenda nkuko bisanzwe. Hazakurikiraho intambara yeruye kandi nibiramuka birenze urwego rwo kugenzurwa mu buryo bw'ibiganiro, ndabwiza ukuri ko hazaba amahano. Ayo magambo asa nk'iterabwoba Minisitiri Asif wo muri Pakistan yashyiraga ku Buhinde ntabwo yigeze agira icyo abahinduraho. Abahinde bagize gutya rero bakomeza gutegura ibintu byabo nyuma yuko abaturage bigabye mu mihanda bakora imyigaragambyo yabereye mu gihugu hose bari gusaba ubuyobozi bw'igihugu ko bwazagira icyo bukora mu buryo bwa gisirikare bagatanga isomo ku baturanyi babo bita babi. Umuturage yitwa Mohamed Wedi ari hafi n'aharashwe ibisasu bya misile byarekuwe n'Ubuhinde. Yagize ati nari nisinziriye ngiye kumva numva igisasu cya mbere gitikishije inzu yanjye, nahise mbyuka vuba na bwangu nerekeza mu muhanda ngize nsanga n'abandi bahageze. Kwa tuzi ko ari ibintu bitamara igihe, maze ashize akanya tangira gusubira mu nzu ngo turebe byangiritse. Ako kanya hahise haza izindi misile nyinshi cyane maze dugira ubwoba bwinshi ndetse akavuyo gatangira ubwo. Uyu mugabo yakomeje avuga ko ari ibintu biteye ubwoba. Ati abana birukankaga mu muhanda ndetse abagore nabo babuze aho bagana, ariko twumva imiborogo y'abana. Hakomeretse benshi bagiye kuvurirwa mu birometero 16 uvuye muri uyu mujyi. Kugeza ubu ntabwo ndi kumva iyi mpamvu abarashe barashe n'umusigiti. Uyu ni umusigiti wari usanzwe twasengeragamo inshuro 5 ku munsi uko bisanzwe. Ntabwo kugeze tuhabona ikintu icyo cyose cyerekana ko hari aho hahuriye ni iterabwoba. Nyuma gato nibwo Minisitiri w'Intebe ya Pakistani ari gutanga itangazo riteye ubwoba yitwa Shehbazi Sharif. Mu itangazo ryavuze ko Ubuhinde bwakoze ikosa rikomeye cyane ariko ririmo n'ubugwari. Itangazo rigufa ariko ririmo byinshi riti umwanzi w'umusenyi cyangwa se w'umuhemu yagabye igitero cy'ubugwari ahantu hatandukanye muri Pakistani kugeza ubu twabaruye 5. Iki gikorwa cy'ubugome ntabwo kizarangira tutagihaniye abagikoze. Yakomeje agira ati Pakistani ifite uburenganzira busesuye bwo kwihorera bya nyabyo kandi iki gitero Abahinde bagikoze nta muntu wigeze ubiyenzaho. Igisubizo cyacu kiri mu nzira. Igihugu cyose cyishyize hamwe kandi kiri inyuma y'ingabo zacyo. Imyitwarire yacu ndetse n'ibyemezo byacu ntabwo bizigera bihinduka na gato. Ibitekerezo, amasengesho ndetse n'ibindi byacu byose biri kumwe n'abasirikare b'intwari badasanzwe igihugu cya Pakistani gifite ndetse n'abandi bose. Abaturage ba Pakistani ndetse n'ingabo bariteguye kujya gutsinda umwanzi uwo ari we wese kandi tugiye guhagurukira rimwe dufite imbaraga zose n'umuhate wose. Ntituzigira twemerera umwanzi ko agera ku ntego ze habe namba. Iri tangazo ryahise rikurikirwa n'ubundi rindi ryashyizwe hanze n'umuvugizi w'igisirikare cya Pakistani ari we Lieutenant General Ahmed Sharif, maze agira ati kugera ubu igisirikare cyacu cyamaze guhanura indege zigera kuri 5 z'Abahinde kandi twabikoze turi kwirwanaho gusa kubera ko ntabwo turatangira kurwana dutera. Ubu turi kurwana dusubiza umwanzi inyuma, ibyo gutera twebwe biri inyuma. Umuvugizi w'igisirikare kandi yakomeje avuga ati abarashe b'Abahinde barashe mu bikorwa by'abaturage kugeza no ku musigiti kandi ukuntu kurenga ku masezerano mpuzamahanga. Umwe mu basesenguzi waganiriye na BBC yitwa Ani Barsani Etherajani yavuze ko ibihugu byombi biri gukina urusimbi cyangwa se betting. Ati mukuri ibihugu byombi byamaze iminsi bicyocyorana kandi kwa tubizi ko kurasana abishoboka. Ubuhinde bufite intwaro Kirimbuzi ndetse na Pakistani barazifite. Ntabwo twatunguwe n'iki gitero ariko cyadutunguye ni ukubona uburyo igihugu cy'Abahinde cyahisemo gukoresha misile mu bintu twatekerezaga ko byoroshye. Ibi ni ibihugu bishobora kuba byakemura ikibazo nk'uko birirwa ababivuga. Ubuhinde na Pakistani bahora bashimangira ko amakimbirane yabo ashobora gukemuka binyuze mu biganiro, ariko dore bahisemo gukoresha imbaraga za gisirikare.
mu bihe byashize iyo bashwanaga leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bagiraga uruhare mu kuza guhosha aya makimbirane. Kuri iyi nshuro ho rero ntabwo tuzi uko biza kugenda kubera ko Trump ndetse n'ubuyobozi bwe bahugiye mu bibazo byabo by'imbere mu gihugu. Turacyategereje ngo tumenye ko ibintu bizarangira. Ikigaragara ni uko bakinnye urusimbi mu buryo budasanzwe. Ku munsi wo kuwa gatatu rero mu gitondo ubwo niho tugeze, amashuri yahise afungwa haba muri Pakistani ndetse no mu gihugu cy'Ubuhinde, maze abayobozi mu nzego zitandukanye bahitamo guhita babwira abaturage ko bitegura ko umuriro wakaka isaha ku isaha. Muri ayo masaha kandi ya mu gitondo ni nako igihugu cya Iran cyahise gihitamo gufata iya mbere ngo kijye gukomakoma, kubera ko Iran imaze iminsi ifitanye ubushuti budasanzwe n'igihugu cya Pakistani, kandi nanone Iran ikaba iri gukorana n'Uburusiya ku buryo hagize n'ushaka kujya kuvugisha ibihugu byombi akanyura kuri Iran ntacyo byakica. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Iran yitwa Said Abbas Araghchi yahise yerekeza mu Buhinde ajya kubonana na perezida w'igihugu cy'Ubuhinde Drupadi Murumu ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Jai Shankar. Abagomba kuganira kugira ngo barebe uko iki kibazo cyarangira. Ku rundi ruhande, minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Ubushinwa yahise yamagana Ubuhinde ivuga ko imyitwarire y'Ubuhinde ibabaje kandi igayitse. Yavuze ko ibiri kuba nta shema biteye kandi ko wakomeza kubirangaramo yateza akaga isi. Abashinwa bahise basaba ko ibi byahita bihagarara ako kanya kugira ngo amahoro ahinde. Ku munsi rero kuwa gatatu ubwo niho tugeze ku manywa hatajya gutangazwa imibare y'abapfuye. Kugera ku mugoroba Ubuhinde bwavuga ko 15 bo bapfuye kandi ko bose ari abasivile, mu gihe igihugu cya Pakistani cyo cyavuga ko abapfuye ari 26. Uretse abapfuye, indege za hano nazo zakomezaga kwiyongera, ariko n'ubundi umubare ntuvugwaho rumwe, dore ko n'igihugu cy'Ubuhinde cyo cyahisemo kuba giceceka kubijyanye n'izi indege zabo bivuga ko zahanuwe. Abaturage bo mu gace ka Kashmir batangiye guhunga, baba abo ku ruhande rwa Pakistani ubwo bahunga berekera hirya muri Pakistani, ndetse no ku ruhande rw'Ubuhinde nabo bahunga berekera hakuno mu gihugu cy'Ubuhinde. Mu Buhinde ho rero amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yahisemo kwishyira hamwe, maze avuga ko nubwo badahuza n'ubutegetsi bwa Narendra Modi ngo ariko noneho igihe kigeze kugira ngo umwanzi ahabwe isomo, kandi ko gikenewe ari uko Abahinde bashyira hamwe nta kindi barebyeho ku ruhande. Igihugu cya Pakistani birahiriye ko bagomba gukora ibishoboka byose bakihorera ku gihugu cy'Ubuhinde kubera ko bwakoze icyo bise kurenga umurongo utukura. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu gihugu cy'Ubuhinde yavuze ko atunguwe cyane n'uburyo isi iri kwitwara muri iki kibazo kubera ko ari ikibazo kireba isi yose. Yagize ati turi kurwanya iterabwoba kandi amahanga agomba guhaguruka tugashyira hamwe kurwanya iterabwoba. Ibyihebe nta mwanya bufite kuri iyi si. Igihugu cya Pakistani kiracyashimangira ko ahagabwe ibitero atari mu birindiro by'abiswe abaterabwoba. Kugera ku mugoroba wo kuri uyu munsi w'ejo kuwa gatatu nyine muri Pakistani bavuze ko noneho ibibuga by'indege byose byongeye gufungura kubera ko byari byafunzwe kare. Ikigo cyitwa PAA cyangwa se Pakistan Airports Authority cyatangaje ko ikirere cyafunzwe kugira ngo banze barebe ko hari umwanzi uza kuhinjira. Gusa ngo baje kuba bongera barahafungura kubera ko imirwano yasaga nkaho yagabanutse. BBC yaje kugira ahitwa kuri line of control cyangwa se ku murongo w'ubugenzuzi. Uyu nguyu twagereranya n'umupaka uri muri Kashmir hagati y'igihugu cy'Ubuhinde ndetse na Pakistani. Hari agace kwa Salamabad aho umugabo umwe yatanze ubuhamya bw'ibyabaye.
abaturage benshi bakomeretse ndetse ngo bajyanwe ku bitaro byitwa Baramura Hospital. Uyu mugabo muri Islamabad yavuze ko uyu mujyi wahindutse nk'amatongo kubera ko abaturage baje gushwizwa ndetse bamwe bakahava abandi bakaza kuba babura amajya n'amaza. Ati kugera ku mugoroba ku wa gatatu abantu 85% bamaze guhunga uyu mujyi ubu wabaye nk'amatongo. Minisitiri w'intebe Pakistani yaje kongera gushimangira ashize amanga ko igihugu cyahanuye indege zigera kuri 5 z'igihugu cy'Ubuhinde. Mu gihugu cy'Ubwongereza Minisitiri w'Abanyamahanga David Lammy yavuze ko ibibazo ari kuba hagati y'impande zombi biteye impungenge ku isi yose. Ati guverinoma y'Ubwongereza irasaba Ubuhinde na Pakistani kugaragaza koroherana ndetse bagatangira ibiganiro binyuze muri diplomasi kugira ngo bakomeze kujya imbere. Nakomeje kubivuga ko icyo twifuza nk'igihugu cyacu ari uko nta ruhande n'umwe rwatekereza ko ibiza kushyirwa imbere ari ibisasu. Nubwo ingendo zasubukuwe, amakuru avuga ko kugeza ku isaha y'isa 10 z'umugoroba ku munsi w'ejo gatatu ingendo z'indege 550 arizo zari izasubitswe kubera ikirere kitari kimeze neza na gato. Kugera muri iri joro ryo kuwa kane rero rishyira kuwa kane gatatu rishyira kuwa kane turi kuvamo, amakuru hari nuko nta bisasu bindi byavugaga, ariko none ingabo nyinshi zikiri kuri buri ruhande, uretse ko n'ubundi amakuru yo akomeza kugenda ahinduka nk'uko urushinge rw'isaha narwo rugenda ruhindura icyerekezo. Nugumana natwe uraza kubona andi aza kubagezweho haba muri iyi ntambara ndetse n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi. Ndabashimiye ko twabanye.